थमजरी ISTV न्यूज़ में दावी पुरंपु तराम नोचरी हौजिक मरु पाव सही सी मनुंगदा मणिपुर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की ब्रांच अमा हांगलगनी हाइना यूनियन लेबर मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेयना हाइख्रे काबो वैली मणिपुर की हाइना क्लेम तौब यागदबा मरु बच्चे चांग कया स्टेट आर्काइव ता लेरम थेंगरे अमसुंग फ्रीडम फाइटर रानी गाइडी लिंगी बात सेंचुरी सेलिब्रेशन असी यूनियन मिनिस्टर यावना सेनापति की मिनी स्टेडियम दा पांगथोखरे हौजिक मपुंग पाव मिनिस्टर ऑफ लेबर की मखादा चलिब सही इसकी दिसंबर था फाव की मनुंगदा मणिपुर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ब्रांच अमा हांगलगनी हाइना यूनियन लेबर मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेयना हाइख्रे नोंमै खोंगचतंग से इम्फाल थुंगलकिबा यूनियन मिनिस्टर ना ऑल सेक्रेटेरिएट की कॉन्फ्रेंस हॉल दा मणिपुर सरकार की मरी लेनबा मिनिस्टर अमदी ऑफिशियल सिंगा आयुक्त मिफम पांगथोखी मिफम अदुदा लेबर मिनिस्टर आई हेमचंद्र प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर सोहेल अख्तर मरी लेनबा डिपार्टमेंट ऑफिशियल सिंगलोनेना ट्रेड यूनियन की मिहुसिंगसु सरुक याखी मिफम लोर मतुंगदा पाउमिसुंगनबा मदा बंडारू दत्तात्रेयना मणिपुर ESIC की ब्रांच अम हांगननबा थबक लोइरे स्टेट कैबिनेट ना हाइरबा ब्रांच असगी मफम अमा हेक लैपटॉप चही असगी मनुंगदा ब्रांच असि थंगनी ब्रांच असि हांगनबा हुनबदा असंग सेंफम सिंग सेंटर ना पुनमक पुथोकनी यूनियन मिनिस्टर सिना मखाताना इंडिया दा लेरिबा लेबर वर्कर्स की दमकता सोशल सिक्योरिटी स्कीम की मखादा स्मार्ट कार्ड पीबा लोइनना लेबाक सिन बथुंगना नेशनल मिनिमम वेज अमा सेमननबगी थबकसु पाइखटकनी मसिगिदम स्टेट गवर्नमेंट मणिपुर लेरिबा वर्कर्स की मसिंग रजिस्ट्रेशन तौबा अमदी बेनिफिशियरी सिंग असिदा खुदोंग चाबसिंग असि फंगननबा थबक लौखटनिंगबी अपांबा फोंदोकी We are coming out with a big social security scheme for all unorganized workers in the country. Unorganized workers constitute 93% of the workforce. Approximately 40 crore people are there. For them, we are going to give a UWIN smart card. That card will facilitate and convergence of 4 schemes of the central government, that is Rashtriya Swasthya Bima Yojana, Aam Aadmi Bima Yojana, and old age pension, and Atal pension, and Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Jan Suraksha Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. All these schemes will be in the chip, and all unorganized workers will be given this UWIN card. For this, I requested the state government of Manipur for the registration of workers, whatever the facilities extended, we will be extended from the center and see that the proper maximum beneficiary list should be prepared. Union Labour and Employment की Minister of State in charge Bandaru Dattatreya si Chief Minister Okram Ibobi unakre tungda PhD Minister I Hemochandra Galonena Sri Sri Govindaji Temple susatuna yangsin kia hari चाही चा क्या मणिपुर की निंगथौसिंगना ngakuna thamlamba kiam lamdam hairaga sukhangnaba Cabo Valley Manipur go ina amuk hanna lausinba yagadaba maruiba chesang kaya Manipur State Archives ta lenamba thengnare hiramsida khanaba report ama English nga machanipan kuntaruk ki February ki tang kunmari da matamdu ki British ki General Archibald Campbell ga Burma ki ruler Mahatin Min ga matamdugi konung abah manakta leiba yandaboda yana cherol khuyek pinakibadagi manipur gi asan malam oina leram khiba Cabo Valley lamdam sigi lengak pasingna kan honarabadi ngasisu manipur da hanjinba yawagi oithokpa leiri state archives ta leiba record ki matungina english ma chanipan marifutra ma thoida british na lining da yumpham oiba census report on phongongki report adugi ahan malamaida awangnongpuk india yawba akhanaba political map ama phongongki हाइरिबा मैप अदुदा Cabo Valley Manipur की लम सरुकने हाइबा ताकपग लोइनाना इंटरनेशनल बाउंड्री येकलमदबा असिना Cabo Valley कनागिनो हाइबा खंगनबा ngamle हजिक फंगिबा खोगी लेरिबा आर्काइव्स त लेरिबा खोगी 1891 की रिलीजियस सेंसस से मसिगी ब्रिटिशिंग न मसिगी मैप सिमक थंबिरमबसे अखोई मणिपुर की याम तांगबा आई डॉक्यूमेंट ओइने खली मरमदि केनोइदा मसिदगे खोइना अखोई मणिपुर की बाउंड्रीज जु जाम क्लियर ओइरे से Cabo Valley मक्सी अखोई ओइना लेबदोंग तवे मणिपुर न इंडिया दा तेंद्रिंगदा मतमदगी चीफ मिनिस्टर MK प्रियोवर्तना इंग्लिश मचापन निफुतरे की दिसंबर की तांग कुनिथोइदा इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर दा बर्मा गवर्नमेंट एक्ट लिसिंग मचापन कुंथ्रा मंगा इंग्लिश मचापन कुंथ्रा तरुकी जनवरी की तांग मरीदा लोइरगनी मरम मदुना
Kabo Beli Manipuri Lam Amuk Oibada Ayaba PBO Haba Chithi Telegraph Coffee Amadi Madui Makatana Sanarong Kiba Che Chang Kiasu State Archives da Tek the Kaidan Lady. Punawaksing Asida Yumfam Oiraga Matomaram Kangdana Mankraba Puna square kilometer listening to Lompak Joba Tampak Ase Nasisu Manipurgini Hana claim Tawaya from Totally. 1991 census report Manipuri State Archives British Thamambi. Hariba 1891 census report the Moksu Kabu Belis Manipur Lamni and Yam Shing Iraga Tai Machine Sekona Yamna Mamal Yamlaveri Kotamani had the Hyman Batokti and Aishan Kanjari. Kabo Belize Magi Yam Chauba, Tampak Sigum Matorum Sauba, Samzo Kali Combat in a Magi, Equigi province of Home Labor Pony. Ada Sum Yang Badakuna, Titobian Dabu Matung, 1826 Matung, 1826 Saita Kunta Matungi, Titobian Dabu Zinatana, Atopa Queda document later Basida, Machina Quaidegi Hena. Tungi Quena missing Yang Bada, the Gi Nanquegi Yang Bada, Yam Kanaba, Memo in Kali, Aduna Masdar Kaipsna, Masigumba, Yam Tanga Posi, Yam Mafam Charan Tamiba, System Tiwana was Siputopi in Wabasule, a day some copy of Butana, Kabo Belizi Handan Gabigi, Mana Chiti, Idam Basing Sule, and Tapi, Yam Nuai Masina, Manipur Miam Giwena, a Queen Hosilla River Quegi, Luraba Tanja Sida. I think I'm quite Yanaba Riba, Adagidi Maruina, me singi mamda, missing mamda, Yanaba Sida, Sigum Batanga, Quigi, British Gidi, Amna, authority, or about 10 city level pony, Masi, Quig archives celibacy, a Quimiangi, Masina, Saurba, Tungi, Quig document, you pum with our Pomo in Having Tazabli. Masigida Matoktaravadi International Forum the Pukatuna, Honavana, Lamdam Sigin Ningdol Pom Lava, Miang Puming, Hatanavi Lambi Oidori. ISTV News की तमाम तो मामदी अमुगलो इन्हें ना पॉकेम जाइबा थियाम रंजन Freedom Fighter Rani Gaidilungi Bath Centenary Celebration Asi Senapati gi Ministry the Pangto Craig Asi Thomas the Rural Development gi Union Minister of State Sudarshan Bhagat BJP Sadul Tribe Morcha gi National General Secretary BS Mathur BJP Sadul Tribe Morcha gi National Vice President Ramesh San Parliamentary Affairs ki Chairman MP Fagan Singh Kulas Tezi, BJP Manipur State Unity President Jay Sauba Amadi, BJP Sadul Tribe Morcha Manipur Pradesh Kilusungba Kaya Yauna, Lamdam Adong Myoy Kaya Nasaruk Yaki, BJP Sadul Tribe Morcha Manipur Pradesh Nasin Pangtu Batoromasi Kudong Saba Lauduna, Naga People's Organization NPO na Union Minister Sudarshan Bhagata Memorandum Amapisin Ki, Memorandum Adudia or Maru Wafum de Naga Peace Accord na Nagagi Warriors Purakadabani Amadi, Bill Ahumbu Yaning the Fondo Polina. NGNREGS Niyongi Matungina Chapchaba Tabak Paikatum have often Yauri. Tauramasida Rural Development Ki Union Minister of State Sudarshan Bhagatna Rani Gaidiluna Mangzaramba Saukaba Kunai Mo Webagi Mangaladu Mangpaunaba Equipuna Honamina Batangai Fade. BJP na Lusingba and the government na Kunganga Sungla Basingi Fanaba Tuan scheme Kaya Paikali. Government Asin Awang no Pok State Kanaba Ming Changli. Pradhan Mantri Gramin Sarda Yosna Makada Kungang Kudumak Itai Lokong Matik Chana Piduna Sai Super Sangana Honori Prime Minister Narendra Modi Makada Paikaleba Torang Asina Leva Asi Mang the Kongjel Yang Changsili Government Paikaleba Sakut Torang Sing Mai Pa Nanaba Punahona Minasi Haike मंत्री जी भी चाहते हैं खास करके यहाँ के किसानों के हित में यहाँ के गरीबों के हित में कि यहाँ भी ग्रामीण खास करके प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना के माध्यम से यहाँ के खेतों में खास करके देश के जो भी हमारे किसान भाई हैं उनके खेतों में पानी मिले, बिजली उपलब्ध हो, पीने की पानी उपलब्ध हो जाए जो आज हमारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं। लेकिन आने वाले समय में हमारी सरकार ने घोषणा भी की है और उस पर अभी काम भी हो रहा है। आने वाले समय में खास करके हर खेतों में पानी मिल सके ताकि हमारे खेतों में हमेशा सालों भर फसलें लहलाते रहें, हमारे किसान हमेशा खुशियों में रहें। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना के माध्यम से हर खेतों में पानी पहुंच सके। थास की तरुकता लिलोंग अतौखों ममांग लेकायदे लेबी सुबाना बेगम चही कुंथ्रानितोय मपुरोयबा लेखिदबा एमडी साहिदुर रहमान की
ꯌꯨꯝ ꯇꯨꯝꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯕꯅꯥ ꯕꯦꯒꯝꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ngasi Manipur press kapta pangthokhiba paugi mifum amada mahana makha taraduna senariba miyoising adudi MD Wahidur Rahman Riyazuddin amadi MD Tajuddin ni hariba numit asigi midang pung taruklom tarakpada MD Tajuddin na Subana Begum gi yumda laktuna thong hangnar bukhan ki maduda mahana thong hangkide tanjadu da mahake pokpa mapa lakpadagi satki mapana numidang chak sar matungda ngagi farm na chatlingai da Tajuddin na mapada nongmaina namduna kapke tawbadigi masangak thoksanaba thangna Tajuddin da yanbadigi mahak senkibani ngahak leraga Tajuddin gi sagai thokpa Wahidur amadi Riyazuddin yauna kulai paiba miyo tararom laktuna Sobanagi yumda nongmai kapsanba amadi yummai thakibani maki mafamda ngahak laitana katukaran tawraba Tajuddin yauna mai thabda chener bemiyo sing mari lenaba authority na matik sabab serak pibiu haike ai punsibu temchinabagi damak lakliba mahakna magi phattaba singdo lotnabagi damak adugumba singdo myam da utchaibani makna hariba punamak singdo myam na thajabiganu asengba achumba du thidok piraga aibu dan ira lairebasu aigi ipabu ira lairebasu achumba gi damak tawiba sangstan punamak sina aibu myam ang da phalchi tawraga halabasu ai sacrifice ni tajda haribani pase adukki mati okhidraba tha ahungi mamangda nupi ama yari pokte izat manghalubagi case lairaba tha amagi mamangdasu anjumana drug chabagi pharuraba misakni gari huranbagi masing thingamdana case lairaba misak amani ma ILPS ki ihogda khud ke starukta fibam thina sokiba larik amam lekai salan thongdagi sanglakpam Sunanda Sharma sahi kunthra manga apokpa dhan Sharma gi fibam hena phaganaba mapana satlaga layengba pamli adubu selgi awaba lebana miyamna tengbang biu haina Sunandana pawmi sunaba amada phongdokre maki yumda pangthokpa pawgim fum amada maki loinabi Lakshmina mapurobina chak thongba chatlaga yum pubani haukiba July 10 da khumal lampak IRB gate maya da ihok changsinbada smoke bu amna panbadi maki mapurobi khutta fibam thina sokibani Jenims amadi Caesar Hospital chatuna operation director wasu kuba ke saruk sing thekto khraga haigalakpa ngamdabani Sunandana anabasi huziyamna chikbanaba horei lengba madi haigatpa yadraba khusse fibam phaganaba mapandai layengna widama miyam am mateng pangbiu haike ai sida sum yengmase ai che yengmadi mamang du sui dawa yenge yamna ado phagat pase ngonde yu udraba isa jida ado aina sida sum yengmase kono ngai ga man de ai mapan mada oina saningba kuche sida di fa ipa phabo udeba chagi kuche ade sida ju aina sim ai ham de aina sul sabne ba ade chai sul jai di sakong ga sabnina rasmai him tawle dei di mera mala ban Porompata Jenims linkar khibadagi puari ga sago naduna laklaba pong lambi thingzinduna lairi masjida tohan tohan belupsina lambi se hangbina ba local MLA amadi Manipur Chief Minister da Haijar basu ngasi phawa thabak packet pidri pong lambi hangnamidama JC semduna kongjang sangsilagani nauna sengkab JC against the closing of pong lambi by Jenims authorities ki convener M Tomba ko convener da mioi taruk amadi member oina mioi Nepal yauri hauzi atem break amatam amukana taram nokjari Mahirol ki chanabi amadi lining mangtharak pana lamdamas lariba furup sing punba yaraktabani haina hanagi minister RV Mingtingna ngasi lamyan basanglen na pangthokpa igi khongul liminarsi haiba seminar hodupui thoram da phungdokre Kanglai pathway for traditional heritage na sinduna pangthokiba thoram asida Kanglai pathway for traditional heritage present why mitngamba DM College Arts ki principal oramba Sairem Nilbir yauna maru bamir kya na suruk yaki Professor Nilbirna lamdam sigi puari gi saruk sing isinduna thamliba puwa sing mai tha kiba asina lamdam asida khundam minariba furup sing gi horpham amam mai kai da chatkibadagi aikhoi masal punsinaba ngamdavini haiki RV Mingtingna lamdam sigi furup singna migi lining laisonda lupsiluba atopa mapalam gi mayek tamlurga isagi mayek hanthana khalubna lamdam sigi furup sing laikha taraknaba gi maramni haiki asini Manipur si matamadu dedi inner line permission later bani adu amu masi mers tore aiba matonga amu ka cancer to kanana cancer to mi chief commissioner amana cancer to kare gino maram haide kare ke cancer to ye haida high school haide maram di ekoi ge alan basu lebani masi haide ekoi miti khara section bata
Ming pum na makatu ipai pu na piram batu ipai pu ming atu shopi pidra ba ko na mayam ki ming asi hindi ngap to Caesar I Care Foundation Sinduna I Care for All Hybrid Team the World Side Degi Thorum Langoda Labor Caesar Hospital Sapang Thokre Caesar Hospitals ki Chairman Dr. Palina Thorong Marilena Malem da Mio billion ter ki manungda billion ani makhai di anoki mating namit ubang amali masi ekoina check tawdaba amadi khanglaba suara phum da leibadagi kudong sadaba na leibani Caesar I Care Foundation na mit ki oba tongan ba hospital amaling lagani Tarong ki saro amo ina foundation ki maike digi partner oriba club amadi organization singi mio singda kudol pot amadi certificate pidune kai kumnaki Malem ki mafam punamakta leriba Lions Club na World Service Day thorom pangtok pagi saro amo ina Lions Club of Imphal na Manipuri da leba Davitha Children Home da World Side Day thorom pangthokre Home da leriba angang kullem na mit check up tawbul loina na angang mga da lem na anok pinami kudong saba pikre home asida sing bag ahum Hawaii bag amasu mating pangki Lions Club of Imphal Secretary Dr. R.K. Laksnana miyobagi sebato wahaba panamda tabak singasi pangtokpani tungda sumakata na miyob kunagi tabak thorom sing pakikigani hairi Pentavalent amadi Mission Indradhanus ki anisu phase haldopui thorom ngasi Family Welfare Department ki conference hall pangtokre thorom asida department asigi director Dr. K. Rajo Deputy Director Dr. T.S. Arun amadi State UNICEF Consultant Arun Maitam Susarugaki State Nodal Officer T.S. Nandakisurna Mission Indradhanus ki ahanba phase goina district mari da immunization tawkiwi chang cha da yangkhaini haike Ani suba tangkai ko ina mirol bi mama lising Nepal amadi sahi ani gi manung leba angang lising tara tu lomda immunization tonu pandam thamli haiki Director K Rajona Mission si Imphal Sanjal Bisnupur amadi thawal gi oinani ahan ba phase da Churachandpur Tamenglong Senapati amadi ukulda thabak paikhat ki hairi Asing vaccine preventable disease sing si koina angang singda 0 to 2 years ki angang singda kapi dana koi tamthiraba laina sing ase koi nathok na bidamta koi tokjaba dum mission indradhanus ni masina masida mama mapa sina angang sing thopin dana amadi village ki helping sing NGO sing adigi teachers sing adigi village ki leaders sing na angang 0 to 2 years sing thopirapna koi mission indradhanus ki pangsabi love you and Arun Maitramna Mission asi lakpadigi manung hanjana leba khul kaya da pikliba angang singda immunization mapung phana piba ngamle haiki India ki state punamakta leriba Social Welfare Minister amadi Principal Secretary Singoiba numit ni subna sathagadaba mifam ngasi New Delhi gi Vigyan Babanda Union Minister Women and Child Development Menaka Gandhi na hudokre mifam asida Manipur gi oina Social Welfare Minister A.K. Mirabai, Principal Secretary S.K. Dev Burman Saruyari, mifam asida Manipur gi oina Minister A.K. Mirabai na Manipur dasu Social Welfare Department anupi amadi angangi paikhat pa scheme kaya mai pakna thabak sathari masida ICDS amadi ICPS ki program singna makoida kudong saba kaya fangali Block humpu lebeda ICDS project ni fuhumdoi mapung phana salai duna thabak sathari ahen ba ICDS project sing darkar ori maramaduna project tara taret amasu makhata na hangdok pineba Union Minister gi puning singsin ki Swadhar Ujala scheme na chingba scheme sing su state asida Beti Bachao Beti Parao haina Senapati district mapung phana chathari amaromda crime de chenaba nupi sing wahung pahung chathabada nupi police sing halthengna ni yahonana ba loina Thobal district ta One Stop Center hangdokre masigi dama darkar leba funding pibinaba haijaki state asida thokpa rape victim sing amadi sexual assault tawiraba mi singda department gi market gi financial oiba mateng lisingani tarani thogi degi pidun lakli haiki Rims ki toan ba department singda thabak toriba contract employees singna makhoibu amukta da regular tahalu haina dabi tawradun ngasidagi thabak lepai khongjang changsin bahokre ngasi ahan ba numit koina Rims ki administrative block da khongjang changsin ki Kongjang aduda saru yakiba employee mana makoibu regular tahan biu haiduna Rims ki authority da karak hanna taksinu laki adubu thabak to onthokti masigi matakta contract employee amagi tolopsu amaga manada na piri makoi dabi pidi fawa makhata na kongjang changsin gani hairi ikoi one time regular tahan biu haina Rims ki authority dei koi hanna karak ikoi request tawduna laki makoi na so jes haiba adukhak hairaga thabuk oina onthok pir tabadagi ngasi thabuk oina onthok pinaba haiduna ikoi ngasi gi khongjang ngasi changchin ba haujabani khongjang asida
मखोगी अरेपा अमा खंगद्रिबा फावबा इखोई खोंजंग जे हंदोक्तबा हाइदुना इखोई रिम्स की कंटेक्ट लेमिनरेबी इसिल नाउ खुदिमा मोट अमा तोइना जानरगा ngasi खोंजंग asi changsin ba haujarakpani वांखई थांगबाद मपालदगी खरी खागो मखोंग दगी पूजा लंपाक फावा लंबी सेमी दबदगी थांगबाद लंबी डिमांड कमिटीना थासी मंगादगी लंबी थिंबे खोंजंग संगसिलपादु ngasi मखा ताबो ओइना वांखई कोंबा रोड पूजा लंपाक मेदा लंबी थिंबना चटौ सिंग चाउन अकाय पिख्रे खोंजंग अदुदा सरु याखबे नुपी अमना ममांग सैगी संगाई फेस्टिवल ममांग दी लंबी सि सेम्बिनबा मरी लेनेबसिंग तक्सिन लाकपनि अदुबु मणिपुर सरकारना सेल लेते अमदी लोकल एमएलए सु उपाय लेते हाइदुना लाकपसि पेंडे मरम अदुना लंबी सि हेक सेमरे फावबा अकन मखोंजंग संसिंगनि हाइरि संजेन थोंगसी एक थिंगिबदगी मैम पुनमक सिगी मेन रोड ओइना चरिबे लंबी से मसी फिवम जे सुकी मतिक फतरे मसेइदा एक्सीडेंट कयाम थोए मसेइ मी खना जेनब कयाम लेरे अहल लमन खोंग चटपा उफुन चट ngамद्रे लंबी थैनबे याद्रे अंगांग नुबी पोटम लेबे खोटपा थादोकपा कनामते याद्रे सिगी लंबी से सरकारना अथुब मतमने मिंग जंगबिउ नत्रगदी प्रजा सिंगी अकन बिहो लागनी ना खोइ एना प्रेस मीडिया माइकैदा खोइ अपुन मुलुकी साइटगी थमजरी अमरोम दंगसी नुमिदांग वरम लोकल एमएलए एलांगबम चाना खोंजंग संसिलिबसिंग उनतुना अथुब मतमदा लंबी सेमलगनि हाइबे की थाजो पिख्रे एमएलए ना खोंजंग संसिलिबसिंग उनकी बादुदा पीडब्ल्यूडी की ऑफिशियल सिंसु सरुक याखी एमएलए चाना लंबी सिस्टम ननब माकी माइकैदगी वर्क्स मिनिस्टर दा तक्सिन लाकबनी स्टेट की सेल थुंगी फिवम फतबदगी लंबी सेमगमदना लाकिबनी अदुबु माकी केंद्र की लंबी सेमनबा थादरकिबा सेलफम अमदी माकी लेजब सेनफम दग असंगबसिंग पुथोक्तुना हौसिक लेरिबा फुट 12 मखाई पाकप लंबी सि ब्लैक टॉप तबोदा मियामना अयाबा पिबियु लंबी पाकथोपगी थबकती सेल यामना चंगद मरमदा स्टेट की पैसा लाखलो बतुंगदा सोइदरा थबक ओइना पांगथोकनबा होनगनि हाइखि Manipuri yadaba maram oina sila mirro rojana lairibdina masi siemda sila yadre aduna tanai phadana laira kata yaina siemga ina khanjaram madu atudagi khara natraga adu myamdu jojiki oina tanai phadana lepaga adugi pasadu somda thadaraga masi siemna na honarge adana I chapyumna khallado jikjila naina sila ina myamdu thamjaram sile चैरक सिदा एमएलए ई चाना लंबी सी अथुब मतमदा सेमलगनी हाइना थाजब पिरकपदगी थासिगी तरुक्तगी चंगसिलंबा लंबी थिंबी खोंजंग मतम खरगी ओइना कोमथोकले हाइरि अथुब मतमदा लंबी सी सेमद्रबदी हेना कनबा खोंजंग संसिनगनी हाइरि प्रिपाकी कुंट्रा नेपाल सुबा मपो कुमोन थौरंग मरि लेना लमदमसगी मियामदा कोर कोंगी मेंबर पार्टी सिंग लोइना वेसिया लमदमगी यावल तोमिनरिबा निंगतम यावल खुदिमकता याफा पाउचल पिरकली लुबसिगी एक्टिंग चेयरमैन के साथी की चेरोल असिना चही लिसिंग हेना एशियाटिक सॉवरेन नेशन स्टेट ओबगी पुवारी लेजदुना हिरम खुदिंगदा मरोमदोम लेप्चरम बलमदम असुबु इंडिया की फिबानुंगदा पुनसिन खरब मतुंगदगिदी लेबाकी ओइबा हिरम खुदिमक मरोमदोम लेपंगमंदना होनदुना लमदम असगी तुंगलम चटपु अमंबा इरोल नुंगदा पुसिलकपा असमक प्रिपाकना थामोय सोना नुंगाइतबा फावी हाउको सही हुंपुतरुक असगी मनुंगसिदा फिबम थिना सोक्सिलकलिबा लेबाकी ओइबा हिरम सिंह अबुग हन्ना सेंगो सारपि यादना मांगथरकपगी थाक लाकले लमदम असगी अपुनमगी सक्तम ngमखै चिंगमी तमीगी मरी लोल नात खुदहैबा लो सिंगु अकोइबगी फिबम सेनमिटलोन इसागे सक्तन सिंगबगी सकोंग सिंग अमुक हन्ना लौखटप यादना निंखाइवी चांग योरकले अदुंगै चिंग तमगी मरक्ता मचिन मनाव ओइबगी सेंगलबा मरी अदु निंगसिंगनदुना नुंगसी चानना हिंमिनर मतनतना अमगा मगा मतेंग पांगनदुना पुन्ना हिंमिनबगी कंगलै पुनचिरोलगी मरी अदु हौजिकति मिटोपना सिंगसेप थाजलकपदगी लापथोरपगुम तौरकले लमदम असगी हौखिबा पुवारेदी ngasi चिंगमी तमीगी पाइपुसिंगना मतम मदुदा पुन्ना खोंफम चेतना लेमिनदुना सेंगोटमिनखिबनी हाइबसी ngasi मिरोलना काउटोपगुम तौरकले मतम मदुदा चिंगमी तमी हाइब थिदना अमतोइना चारो मरोनदुना सब मानबा थाकता कंगलै खुनाइना चही लिसिंग कया सुपना पानमिनर खिबगी वारी ngasi मिरोलना काउदना लेरी अदुबु इंडिया लेंगा की सेटोक नरगा लेंगा ओ हाइब थौसिल सथरकपदगी इपा इचा इसिलिना ओइना लेमिनर खिबा चिंबुरोय तंबुरोय सिंबु ngasi चारोल सुरोलना एखोय इसिलिनाव नि हाइबा काउथोकनबगी फिबम योरक्तुना युमलोनबा मिटोप सिंगी थाकता लाकपुगुम तौरकले हारि असिगुम्ब खुदोंथुनाय ओरबा फिबम अमदा लाकलेबसी इंडिया लेंगाकना चटबा अरोनबा एजेंडानी हाइबसिगी मयेक लारबा खुदमदी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ना फोंगना सगोतुना कंगलै पाकी अपुनबगी सक्तमदा चावना सिंगनरकलिबा असिनी नाकल अमरोमदा लमदमसगी मियामना ngasi maksu nombagi hainabi lekha taraklibasi tasenglaba इंडिया लेंगा की सटबा अरोनबा एजेंडा गे सकलोल अमनी अमसुंग मसी खुनाइना थोनबा नते मसा मतोम त थोनजरकपसु नते मसिबु लायेंगदुना फनगदबदी खुनाइबु मयोल चुमलेबा लेंगाकलोल सेनमिटलोन अमसुंग खुनाइलोन असिनी मरमदुना हौजे अखोइगी मांगदा तादुन लेबा तंगाइ फदबा इथौदांगदी सेनमिटलोन गी यावल तौवा हाइबसिनी
Cherol Sinamaka Tana Indiana Lamdam Sibu Loksin Kibahek Matundagi Lamdam Asigi Ngomkai Lepalate and Amangsalagli Lising Machamapal Nifumapal Fawada Lamdam Asigi Park Zawasi square kilometer Lising Gunito Chama Yankaitaru Urami Adubu Lising Machamapal Humpumatoida square kilometer Lising Kunitoi Chahum Nifutaret, Lising Machamapal Muramatoida Lising Kunitoi Chahum Yankaitaru Lising Machamapal Marfumatoida Lising Kunitoi Chahum Kuntret Tamak Wehoki Hauki Basai Kargi Manunda Idam Dam Ngomkai Yumbi Sing Mangbagi Amasung Ngomkai Lamang Kibuatok Sing left and a totally Hauki Sai Humpum Dois Lamdamasida Sauka Torang Mai Pakadi Lardana Tasing Tasingla Lamdamasibu Sauka Nava Paika Patorang Amatangasi Pawamami Tamdri Mio Bamo Webiki Pumpum Topa Huxing Pangan Bagaloina Namatic Saw Misak Winnerbik Kongtang Power Paikatri, Masimota, Lengakna, Marie Lenaba, contract work, percentage Pangba, Inkang Sing Amadi, Security Force Loborum that sell Tadawi Tabakta Wasina, Mapung Weri. Lengak Sina Supam Napom Electraba, Nirga Himba Punsirol, the Hinerakpa, Mayaka, Chinjak the Laichuraba, Musing Welakpa, Makal Kiagi, Crime Toba Hingalakpa, Miga Gimarakta, Lainariba, Marie Soxilapa Kayasi, Lepalaitana. Tholak Nabagilam Piri, Cherol Sinamakata, Kunayas, Lariba, Lenasingasi, Loilengak Amada. Pangdaba yadraba mahini punama asigi mayek singlaba wakai rolda isani sabu lengak saba haibasi kaktan oigani Imaleba na ningtam na laina bagi damak singburoi tamburoi punna kusam na tuna sangsin minarbata da pandamasi fangbagi amatangarba lambini hairi Swas Bharat Mission gi sanitary campaign gi makha chathrak poina Yaripok Municipal Council na sinduna mairoi singi laik pa sangdam na ba ma council asi office ta pangthokre lunan bahai bihiram da pangthokba sangdam na sida council asi gi manung leba school singi class 1 digi 3 amasung 4 digi 5 phogi mairoi chamum phuna sarya ki tungda sanitation matang da awareness program amasu pangthoki tharmasida council chairperson Kaisam Rupachandra Bhai chairperson L Hari Piari atai councillor sing Swas Bharat Mission ki Secretary Ais Mangi CIC Yaripok ki MO Dr. Rajensu Saruyaki Silai pada makomathang tarba singda mana mathum yentoki tungda Ward Development Committee singna sinduna sanitary campaign asigi manung channa Ward number 6 7 amasung I ki akobida miyang ki khongsat amasu chatki Government College ahungi principal ahum hawkiba High Court na kakhanaba order tokre hairi Manipur High Court ki Chief Justice Mohapatra Masung Justice and Kotisor ki Division Bench na hawkiba October manga da judgment asi pikibani Principal ahum UGC ki sana kanglor ki wangma da government na hawkibani haina petitioner tarana High Court ta wakat kibani BSF amadi Thawal Police ke punba kangbu amana ngase yuk Thawal District ki Uyal Terapopi khulda thiu mai thabak sathabada khusukulai kya fagal basing manung da lethot nongmayama lethot cell mari 9mm pistol ani AK-47 live round yankai taru rocket cell ama detonator amadi fuse na singba yauri population education na sinduna numinini chupna chathagadaba role play amadi folk dance game ngasidigi lampel patalaiba SERT gi multi purpose hall hokre hawdopgi thoramda SERT gi DDO Aeroman OSD Dr. Y Nandini population education gi in charge Rajeshwar Sharma yauna tongan mi kya na surya ki game asidagi role play amadi dance khangal aba miyoi amam November thada Delhi da pangthokadoriba national game da saruk yagani population education in charge Rajeshwar Sharma na mahiroi oringe matamda haksel ga mari leinaba amadi HIV AIDS ki matangda khanganaba school gi curriculum da haptuna paksan khanganaba honaba tangai fadre haiki Atopa agency natraga atopa institute kaya organize soba simba competition kaya natraga activities singdadi chodo hindona marang kaina paksan na torombaya adubu sen thungi phibam jengla kandai koina government school singdadi oiba akhanna sadra khara phajana leiba amadi koina mamang chahi ya hokdaba dumain tawna all ga koina Thawal leba Private School Development Council ki taret suba Foundation Day thorong si Thawal wang matabada leba Sophia English School lapang thokre thoromadu da Council ki President KS Menjo Secretary Organization B Surchandra amadi atay maru ba miyoy kya susar yake mai masing tambibi matangda punna manaba mong amada purak na bigdama warif kya sulokhi loina na fazaba oza afaba oza amadi mairo ising khangatuna makoibu ikai khumnaba mathautai Amaromda mahima singilamda kanaguma singna ikai thingai ba pibidana bawa phumsu wangang kibasingna mari lene basing puning singsinaki Kuntaruk suba sector ki Kumari suba Assam Rifles nagarang khudeng thabi check post amore de Imphal tholpa gari ma check tawda flying gecko aniga konana nipima fare hari Assam Rifles ki PRO ki chirol mana fagalon pi simaming M kainahal chai mudra mangam apuroi ba lekidaba Chandra Salungpham mayai lekai degini
Parliament Polka Konana Forest Department Sinakre Hari Amaromda Kunmaris Basam Rifles na Luna na Lainana ba Amasung Haksili Matangda lecture program Mama RRC Kulda Masipang Tokre Hauzik Sanwi Pawmo Masigi Sanwi Pawda State League Neroka FC Sangak Hamna point Taratruk Fangduna Tarasuba Manipur State League ta Mangzil Thadun Chali. Imphal Mapal Kangzebung Chatariba State League King Assi Sanakiba Han Mesta Neroka FC Sangak Hamna Jomi Football Club Churachanbu Yam Laksana Gol Manga Sunoda Mighty Vicky. Neroka gi Mai Papu Gol Manga Du C.I.S. Kishun NG Ronald T.I.S. Johnson Amadi Imeka Christian Meski Kunmari Yang Kainipal Humdam de Suba Amadi Marfumari Suba Minita Chankivani. Atopa goal aduna Jomi Football Club ki sanaro Daniel Marna Meski Nipu Mapal Suba Minita on goal oine Chankivani. Mesa sida Neroka ki sanaroi Akbar Khan da yellow card piki Chatribal League asig aniso Meski sanakibada M Khabam na USA Kuraibu goal ahum sunoda mighty pikre M Khabal goal ahumadu L Dewan T.S. Santos amadi N Pritam na Meski taratare suba kumanga suba madi Humdra Mathoi suba minita sankivani mes asidasu M Khabamgi sanaroi T Santos ta referee na yellow card piki hayang ahan ba mes taruk suba round gi aroba mes oina football Club Jalen Sadai Hills amadi Nisa Thamaban Sanagani Anisu Mes Manipur Police Sports Club amadi Nako Nambul Mapal Thengnaragani. Football Imphal East District Football Association Sinra Aba Ground Ketigau the Chatariba Moirangthem Ibobi Memorial First Division Football League Sanik Mahanra Mesta Neroka FC Sangapamna SSC Sektabu Goal Ohmani the Mighty Pikre Neroka goal Ohmadu Sobamani Bikas amadi Hari Chorana Chanki Sektagi goal ani aduna Nongpongan Bamadi Sanana Chanki Aniswa Mesta MISGAU Hata Golapati Amadi SSC Porampar Gol Amata Sanad Draw Chakre Hayang Ahanwa Mesta Rao Larigi Mamlekai Amadi Nesu Kurai Sanaragani Aniswa Mesta Star Club Moirang Kampu Amadi UPSS Pukhau Thengnagani Imphal West District Football Association Sinduna Malo Makha Terakha Lampakta Satariba 3rd Division Football League Asisana ki Bahanwa Mesta UPC Pisumoy Nam Lekai Amadi MSC Malong Goal Amamam Channel Draw Chatkre UPC Pisungi Goal Adu MD Fazirul Hakwasan ki MSC Malongi Goal Aduna K Tomana Chankivani Anisu Mes ki Sana Kibada Pamyal Pasoina SDC Samurawu Goal Ani Sunoda Mighty Pikre Pamyal Pasoi goal ani adu S abungna chankivani ahum sub mes ki sana kibada WSC ngarang bamna Sun Club ong sangai bu goal ani amada mighty pikre WSC ngarang bamgi goal ani adu L anantana chanki Sun Club ki amata ngar goal aduna Ais mantana chankivani mari sub mes ki sana kibada YWC langtabal na PCC may koi bu goal ani amada mighty pikre YWC Langtabalgi goal ani adu Ais Anana Chanki PCC may ko bigam tungaru goal aduna JS na Chankivani Mari Subha Sub Junior amadi Junior Boys and Girls National Chess Boxing Championship ki overall team champion Manipur na oikre thasi ki manga dagi Tariat Fawba Maharashtra ki Nagpur da pangthok kiba Mari Subha Sub Junior amadi Junior Boys and Girls National Chess Boxing Championship ta Manipur na Gold Tara Taruk Silver Mari Bronze Manga Puna Medal Kuma Fangduna Overall Team Champion Oikivani Thasi Mapalagi Tara Nitoi Pawa Kumalampak Sports Complex the Pangtukani Toromba Sahi Tara Teret Makagi Nupamasa Nupimasagi Koko Cycling Sahi Tara Mapal Makagi Nupamasa Amadi Nupimasagi Kickboxing Sepak Takraw Sahi Tara Mari Tara Teret Amadi Tara Mapal Makagi Nupamasa Amadi Nupimasagi Thang Tagi Imphal West District Inter-School Trial Selection Thasi Tara Digi Tara Nitoi Pawa Pangtulagan Haina DYASO Imphal West na thoko cherol mar khangali DYASO Thawal na thoko cherol magi matungina thasi tara manga da pangthokani taromba Thawal District State Youth Festival thasi kunmarida Thawal ningomongi badminton hall pangtholgani saru yagadaba singna numin asigi pung tara report tawrana ba DYASO Thawal ai purnima sina thoko cherol mana khangali Unemployed Youth Learners Association Porompat Thawan Thabalekai na Sinduna Association na si ground da Team Kulumdo in a group Nepal Thona Kaidok na Chatariva First led Wangkem Ibhol Singh amid the second Wahambam Pisak Singh Memorial 7 aside under 13 and 15 football tournament king as Sana Kiba Sahitara Manga Makagi Ahanra Mesta United FC Uripok Lak Tabadigi MFC Moirang Kapuna
walk over lawkre Anisuba mes ki sanakibada GESEDO hata golabati na YK YDO Ketri Bengulbu goal teret snoda mighty pikre volleyball state level inter-school volleyball tournament gi nupa winner Bisnupur district amadi nupi winner na Imphal East district na takre Department of Youth Affairs and Sports na Sindro Kumalapak Sports Complex ki indoor stadium na chathariba tournament asing asisane ki nupa ki final da Bisnupur district Imphal East district pu set ahum sino kumanga kunithoi amadi kuntra kunipal da mighty pidin winner oikveni Nupi masagi aruba mesta Imphal East district na ukul district pu set ahum ama kumanga tara tare kunithoi kunmanga kunipal kuntaruk amadi kumanga tara tare ta mighty pidin winner oiki handball Imphal East district na nupi gi amadi Thawbal district na nupagi chahi tara mari makhagi state level inter school handball tournament ki final sangkre ngasi sane ki nupa masagi ahanba semi final mesta Thawbal district na Kangpokpi sub division Panjul tara mari mapal da mighty pidin final sangkibani Anisba semi final hayang ayuk Imphal East amadi Bisnupur district ka sanagani nupi gi ngasi sane ki ahanba semi final da Bisnupur district Imphal East pu Panjul taram doi tarukta mighty pidin final sangki hayang anisba semi final da Thawbal district amadi Kangpokpi sub division sanargani Mahamadan Youth Progressive Organization Sangam Debi Mathak Nasinduna Sagolo Playground Chathariba First 9A-side Village Open Football Tournament ki masisane ki ba ahanba mesta ngarian na YDO Sangam Debi bu goal ahum amada mai chibi pikre anisu mes ki sane ki bada ningthaunai amadi laimanai goal anini chanadun draw chakre ahum su mesta kamuching amadi haitoi popi goal anini chanadun draw chakhi Kang Manipur Kang Association ki biyang makhada Ibudo Moirang Bokpa Kang Development Association sino chathariba humpusuba Sar Churachan Open Kang Tournament nga sasana ki mesta ya school Kang khut na singmai Kang Kapu Panjal kunma thoi tara manga na mighty fikre hayeng Gopal Dev Kang khut ya school amadi aku Kang khut thangoi thengnagani ya school Kang khut na sinduna Sri Gopal Dev Mandop ya school chingakam laikai da Kang khut tara mathoi na saru ya chathariba tara mathoi suba Players Trophy Kang Tournament ki nga sasana ki mesta LSK Wangoi amadi ya school Kang khut veteran bu Panjal kul tara ni thoi kapnu mai fikre hayeng mes lairoi Bharat Swaviman Trust amadi Patanjali Yoga Samiti Manipur na sinduna 100-hour assistant yoga teachers cream ngasi iroi samba singjinda leiba mayol complex solution kre thoromasida hana DGP orama Y Joy Kumar Samiti gi TS Nilat Kumar amadi state Ayush officer Dr. A Munesor Sarugyaki kemadu Sarugyaki visingda certificate pibulune yoga gi demonstrations utki TS Nilat Kumar na kem asigi maroba pandam di yumthong kudimakta yoga henbagidama kem asi pangtokpani haiki Thasagi tarama thoidegi taram doi fawa Kumalapak Sports Complex sahi tara teret makhagi nupa masa nupi masagi kho cycling sahi tarama kul makhagi nupa masa nupi masagi kickboxing sepak takraw amadi sahi taramari tara teret makhagi nupa masa nupi masagi thangtagi district level inter school games Imphal East district na sinduna pangtolagani saruk yagadaba singna thasagi tarama thoiga ayuk pung 3 makhai report tawranaba DYASOS niramlata na thokpa chirol makhanglakli Manipur State Kabaddi Association Sinduna Sai NERC Indoor Stadium Takyalda ngasidagi humpu humdoi suba Led L Indrajit Memorial Senior Kabaddi Men's and Women's Championship hokre ngasi ahobo numit ki pangthokibada Manipur Police Sports Club na WSWC wa Gwaibu point nifuni thoi taram doi da mighty pikre BETO Lampel Terana YPA Lukerbu point nifumapal taram doi da mighty pikre atop mes amada SCEO Kangabok na KSWC Kurai Kongpal bu point yang kai mga kontrama thoi da mai TPK Media House kharada akana sili lang ni basina ngasidegi hauki bas championship ki pau khangala basu ISTV yaun ate Media House kharada pau piram da basi laibak thibani makata bada sili lang ni basina amato big wakhalol da Media House punukta pau yon bina ba puning singsilakli District Football Association Thawbal sinduna Charang Park Playground da team tara mangana Group ani khai duk tun chathariba second division football league king asane ki ahanra match ta LPYC leirong thelna SDAU Texambu goal ahum sinoda amadi anisu match ki sana ki bada WYFC
Wangsing Wangkaina TLYC Hairokpu Goal Amasinoda Mighty Pikre. Say Sigi December Tara, the Gitara Mari Fauba San Salvador, the Pangtokadoriba, Yankai Manga Suba, IFBB Master World Amadi Mistress Championship, Hong Kong, November Kunito di Kuma Pau Pangtokadoriba, IFBB Amateur Olympia Asia Amadi Spain Gi Alicante da Leba, Benidorm da November Manga de Mapel Pau Pangtokadoriba Mapel Suba, IFBB Men's World Amateur Bodybuilder Amadi Tara Suba World Amateur Classic Bodybuilding Championship Pangtokadoriba, Asigdama India ki bodybuilder Khanaba trial Thasi Taramathoida, Mumbai gi Jubo Darsan the Pangtolgani, Haina All Manipur Bodybuilding and Fitness Association ki serol man Kangalagli, trial selection as the Sarviagadam Association as Rego Kumaro Kanglaba Yagani. Manipur State Association Thasgi Taranitudi Gitara Tarupa Pasway Tulil, Government Primary School, the Ahom Suba Impal West District Chess Tournament, Pangtolgani Hai, Housing Asinomi in Sagi Pau. ICAR Lampel Pati Pangba Pau Matung in a sea quite Saba degree Celsius Kulma, the Spring Apple, quieting in but degree Celsius Kulumdo, the Spring Manganu City of Islam Manil Chang, Ayuk the Chada, Marifunipal, Nuntinan Chada, Marifutaru, Nongjugi Chang, Taret, the Smiktaru millimeter ni. Housing Arubida Maru Pau Obana. Say Simanung da Manipur the Employees State Insurance Corporation gi Pransama Hanglagan Haina, Union Labour Minister Bandaru Datatreya High Crate. Cabo Valley Manipur gi haina claim to we agada bamro bachi sangkya state archives lemba tenare amasung freedom fighter Rani Gaidin Lugi birth centenary celebration ngasi Union Minister yauna senapati gi mini stadium da pangtokre